Spectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Bedondira Guinée. Haray hande kadi de marɗo un compatriote guinéen vivant de l'étranger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Njaram na lato. Jandu be ngoro fana jam. Haray ko no makete don konto wondo men honto wonde nge yewtude. Min ko Mamadou Lamine mi makete jibinande leyolo leluma korbe jodoribe France. OK. Voilà, harayan émission mengo sur la situation de Guinée vivant de l'étranger. Nam. Joni haray onon est-ce que do way men expliquangol bay toujours haray ko fi immigration o wonde nge wolude? Nam. Haray do way men wowlande ono pour la première fois ko yawno don ton haray ko honno yarno don. Aray mi yaltani ke on invitation modon aray mi hori ke wonbe on heɗade ɓen ɗo fof wonɓe heɗade ɓen e wonɓe on ndarude ka yaasi ka weeyo aray min ko 2011 mi ari ka leydi kam woni ɗo haray na laawol ko ɓenata kon clandestinement mi ardi donc ɓayaray on tin ko visa laaɓuɗo arduno alhamdulillah rabbil alamina kono mi woni ga piijitin welano fi début on fayda nder duuɓi sappo arani ɗin aɗa piijitin nanon fof weliri fi kono alhamdulillah rabbil alamina ɓay so ndin ari e sifade leyɗe ɗo duuɓi arani ɗin aɗa wontino jindude taw no waɗira intégration muɗum on ka leydi affaire kayidiji ɗin e ko wayta tawano noon fi formation ji fi ekkitagol golle ɗen si tawi aɗa on tigui joganoki métier. OK. Joni noon iɗon andi fayda hara no woodi wano fayɓe buyi tawayɓe ko ndiyan ɗan ɓe ƴettata ma hara e ko ɗuma on hara kaka sahara ɓe rewrata kon ɗum marɗon ko hollon ɓen ɗon. Ne yewtere ɗon bon maîtrise lawol ngol moƴƴamɗa anndi noon mi jogii goreɓe buyi e musidɓe buyi rewɓe ngol lawol ɗon entre 2013 ha 2017 ha 2019 ara yen komi nani no chiffre ko wona lawol ara welngol fii ngol won tigi yameta yimɓe ɓen kadi ɓay aray risque on no ɗuuɗi e muɗum moƴƴa aray so tawi ɓe wawi rewde lawol goo ma ɗum ara wona sifangol lawol ɗon dal par ce que yeɓagol wonkiji ɗi no ɗuuɗi e lawol ngol moƴƴa ara ɗum ɗo rerɗina ɓe darugol alternative ji goo ara wona e sifa ɗi laawi ɗon quoi. Voilà, ɓayno onon joni on seni ke ndi leydi ka wonɗon ɗon ɗen e haray ko honno tigi tigi piiji ɗi wano fi affaire intégration o wano haalirɗon no wano procédure affaire kayidiji maɗuma haray par exemple ɓayɗon ani wano natuɓe ɓen voie légal e wano ɓe natira ɓe clandestin haray ko différence honɗum yiwɗon hakkude ɗum ɗon? Différence on woodi boyi par ce que tawi on tigi ko légalement naati hara déjà ɓe anndi fi makko tawi noon ko naatirɓe clandestin ɓen on tigi ko yar windi to kusukusu noon ndaara no ɓe anndira fi on no ɓe anndira fi makko e noon tigi waawa siŋorade ka leydi maɓɓe donc ara laawi boyi no woodi ɗi on tigi haani rewde fi waɗugol intégration on hara na welɗi fi duuɓi no feeƴi ɓaawɗo seeɗa kadi hari no weeɓuno seeɗa par rapport e ka fewndi hannde ɗon par rapport e wonɓe rewde ka ndiyam ɓen ma e laawi goo ara hewta ga ray piiji ɗi na no woni no ɓaawɗo seeɗa no woniri jooni. Mais wano joni hiɗe yiya wano mene wonɓe gaɓe meɗe yiya yimɓe buya taway étranger ɓe wonɓe walde ka yaasi télé mayɗen leyɗele ton hara ko on ɗum woni wadde ɗum ɗon? Nanole moƴƴa mi inni wano mene wonirɓe télé ngaɓe meɗe yiya wano yimɓe buy woɓɓe africain ɓe ma ɗuma en tout cas étranger ɓe hara ɓe waalay ka yaasi wano ɓen wonɓe walde ka yaasi haray ko honɗum woni wallinde ɓe ka yaasi sifa ɗum ɗon? koni ɓe wallinde ka yaasi sifa ɓen noon situation ji ɗi no ɗuuɗi woɓɓe ɓen ara ka leydi ɗo ara ɓe jogaki musidɗo hay goto mo ɓe wawata bakade e joni noon so ndin ari ɗum fewno ka hewdi ɗon heɓɓaali goɗɗo hay goto ko werna ɗum
joga ke situation ala golle ala kawala forcément ara ko mawti wona kayasi donc ara e boye mabbe no don ara e ma hara wobbe be hebi no ko werna be be wondi ha e sayiji kono tawa be wawali feppude hakkunde mabbe be sakkitora kalawol donc piiji di no jillondiri be duudi façon ji. Ok, voilà. Onon hewto e ndindi leydi haray ko honɗum woni e golle mon e ndi leydi ton ka wonɗon ɗon? No leydi kam woni ɗo ko golle am ko waɗugol plomberie ko plomberie woni golle am ne plomberie moderne ɗo wawi men expliquande ko façon plomberie bâtiment haray ko inete golle plomberie kon ko concerne haray naadugol ndiyam e cuuɗi ɗin e instalugol ɗuma ko wenata kon affectarode men e ka lootete sanitaire ji ɗin e ka takkitete toon fof. Ok, joni noon haray golle menuiserie kadi miɗo naɓida e golle menuiserie seeɗa ko honno haray ardiri ha fuɗɗorɗon ɗen golle ɗum telen ka wonɗon ton? haray ɗe golle ɗo min ko laginami joni no ɓe wondunoɓe hari ko matériel ji mum ɓe yeeyano matériel ji plomberie nder ko mi yeeyata matériel plomberie kon tawi golle ɗen welilam ko toon mi faalanno fuɗɗade golle ɗen kono Allah on hoddiri tawi ko kaleyɗe janane ga mi fuɗɗorta ekkitagol ɗen golle ɗon way on tigi mi ari mi hewti ga mi heeɓi udditanɗolam dambugal no mi ekkitora alhamdulillah rabbil alamina ɓay tawi ko golle ɗe mi yiɗi muran ɗum Allah waɗi ndu yaawi ha joni miɗo jokki ɗum noon miɗo continue. Donc on janganno noon ton ɓay o yeehi on janguno fimu ɗum ton ka on jangano siminni jangugol ngol haray wonaka l'école mi yahani fi muɗum min ko direct ka chantier ji mi yehi mi ekkiti golle ɗen. Ok. ɓay hari so on tigi ngari ɗo heɓu kayidi on tan ka heɓal kayidi on haray fi yara ka l'école janga fi mum haray ɗo metti fi ɓay no mi heewi udditanɗolam dambugal goo no mi jangira no mi ekkitora ka chantier ji donc mi jokki ɗum ɗon Allah waɗi mi hittini e muɗum Allah on addi hoyende kadi e muɗum. Ok, joni noon hiɗon andi wano téléma toon kadi souvent sukaɓe buyno woodi wano jeune ɓe yahayɓe ɓe yaha kamɓe kadi woɓɓe ɓe hara ɓe golla ɓe heɓata golle ko ɓe golla ma woɓɓe no toon hara si ɓe jangi ɓe naa si ɓe heɓali golle e ko ɓe jangi kon donc haray ɓe wakkilaki waɗugol siga ɗin métier ji ɗon ko honɗum marɗon ko hollon haray siga ɓen ɗon sukaɓe haray sonti hewtiga leydi ga haray suɓugol ngol haray ko ella no tardina woɓɓe ɓe buy woɓɓe naari ɗo ara ɓe jogi bac plus 3 bac plus 5 sonti noon ari ɗum noon début on fayda a wallinayi ɗum noon no heewi kadi piiji ɗin ka faaleteɗa hunde tawa hiɗa tami e nde ɗo tuwiya ko ma tunde ɗo ara wona harande moƴƴa e ma harande alanama avenir no heewi kadi ka añata hunde ara konko añuɗa ɗon kadi ara avenir ma on ko ɗo woni donc min komi jannguɗo ha niveau bac kono ko golle bâtiment woni wadde miɗo weltode golle ɗen haray miɗo rerdina sukaɓe ko on tigui jangi o kadi ko jangi tawi yeehi ha e sahi heɓali golle domaine ko jangi kon aray taw on tigui townintinano ekkitagol métier ko ɗum ɗon tu woni goɗɗo watama yawade e muɗum andi kadi buyno woodi ɗo ko honɗum woni ɓe famata ko ɓe jangi o ko ɓe jangi ga si ɓe yeehi toon haray ko ma ɓe mara ɗin kaydiji maɓɓe ɗon ɓe fuɗɗito kadi jangugol ɗum noon no waɗa kadi woɓɓe ɓen kadi woɓɓe ɓen ko waɗata ɗum woɓɓe si on tigui ngari o andi systéme leydi ndi ga nde woni koɓe Pulo Fouta wi ko nde onde nano ndu yuri ka seere noon ndu tawrata jongue samma arda e programme ji goo ara hewtaga tawa situation ji goo tawa donc ma accita ɗi situation ji ma projet ji ɗi joguinoɗa ɗo adaptoɗa e situation o voilà joni noon e balɗe ɗo woni ko hewtuɗen ka meɗen o yi situation on kamen no woniri haray ko honno tawruɗon aray mi yeehi ka meɗen neɓiral noon fo aray min golle ko moni jang komi ekkiti ka yaasi ga kon e ko moni gollude ga kon kon expérience ɗon mi faala naɓede ka meɗen ɓay goɗɗo ka wona yo yejjitu ka makko ko yeehi aray wona yonti yejjitu ka makko
nde tawno mi yehi laaɓiji boyi quand même mi taskike piiji boyi ton mi tawi yimɓe ɓen ton heɓe wakkili ɓe ñiini ñi kono arano woodi piiwo boyi manque koyi ko yimɓe ɓen ɗo a dartude ko tawata annanda hoorema fayda si a yahaali ka yaasi ma golli daali e waɗɗo ka yaasi a wawata yiwde ella hoy koye an harayɗa reeni ɗon harayɗa sikka ko laaɓa no moƴƴiri noon tertoɗa ɗon hara lesi ko iwruɗo ka yaasi ma gollo ekkitiɗo ka yaasi o tawa ay ellaji no ɗuuɗi e muɗum aray ko ɗum puusilan ɗo programme on darugol no naɓira on expérience ɗon wawa jannude woɓɓe fiiɓe noon kadi ɓe wawa yanñude muran ɗum ka meɗen ɗon. joni noon haray hoore gon miijo mon ko miijiɗon ɗon ɓay o yeehi ka meɗen haray ko ɓe honɗum woodi ko eɓɓuɗon fiimum haray o wawuno yiitudugol e woɓɓe goo ɓe yewtuduɗon e fiimum taway ɓe o waway haajotirde. Effectivement komi yehi ko ɓurɓe lam mbaɗade ɓen mi waɗi ɗi golle ko golle menuiserie on mi waɗoyi tigi tigi komi yehi ɗo mi waɗi golle plomberie on seeɗa kono ko golle menuiserie on mi ɓuri dolnorde toon woodi ɓe mi golli ɗi komi yawno mi waɗi toon kadi interview à travers on interview ɗon kadi mi heeɓi yimɓe boyi contact ɓe lam tawata haray ɓe faala ekkitade ɗen golle ɗon ma ara woɓɓe ɓen kadi ko faalaɓe gollanede sifa mum ma ara woɓɓe ɓen ko faalaɓe yomen waɗi ɗo partenariat donc fo no en discussion meɗen darde kono piiji ɗi gassa yaade inchallah. Donc ɗum ko association ji ma ko ɗumaji yiiduɗon e mum ka ko himɓe ni tun hara minni ko association ji yiiduɗon e fee mum ka hara ko himɓe arayɓe ni tun ardira goto goto yiiduɗon e mum. No wona association ji woɓɓe ɓen ara ko jogiiɓe entreprise ji muɗum woɓɓe ɓen kadi ara ko jogiiɓe cuuɗi muɗum ara no faala sifa ɗi golleji ma woɓɓe ɓen kadi ara ko woɓɓe goni tu wonɓe yiide vidéo on tawa yiɗi golle ɗen aray no faala heɓude no ekkitora ɗen golle ɗon no jangira ɗe. maintenant côté gouvernement o wawi yiidugol e woɓɓe hikkiɓe ton ɗuɗa jawoyaali on niveau ɗon taw nde tawno noon hari tan on juuta moƴƴa ko naɓunolan kon ko musidɗo men yiwno golle annen ka réseau sociaux ji wayni haray mo faala mi wallitomo e sifa ɗum noon ka meɗen ton aray fayda ko ɗum ɗon naɓunolan tawi tan on juuta moƴƴa kono noon programme jiɗi noon cours inchallah. ɓay andi fayda sifa ɗum si on tigi yaayi ka leydi men toon ɗen ɗo sa inni a installe to jooɗoɗa waɗa sifa ɗum haray fayda ko ɓuri kon haray ko ma wonɓe dow ɓen tawe ka onon haray ko ɗum miiji ɗo. Bon wano domaine ɗo haray pas forcément no wawi si fi yanñugol muraɗum ɗum so tawi ara on tigi no faala kadi yahude dow no wawi ara ɗaɓɓitoyde ɓen ɗon ɓay ara on tigi no faala yanñude muraɗ noon fiyo gol si heɓugol no udditira dambugal ngal golle heɓo ɓuyi aray noon tigi tappiroye dow to wo ɓuuri moƴƴude mais hayna ɗum kadi pas forcément aray hewtoygol niveau laamu ngun dow ton. joni noon ɓay o yii ka meɗen o yeehi ton o woni ton balɗe seeɗa joni haray ko on ɗum marɗon ko hollon tigi tigi sukaɓe ɓen ɗum woni téléma ka rewɓe woni ka worɓe ɓen ɓa haray ko miiji ɗon ko waɗugol ɗeɗo golle haray e disposition maɓɓe haray ko conseil honɗum marɗon ko jonnon ɓe. conseil on koko mi yetnane kon arayta hay goto townintinano janngugol métier ko ɗum noon tu woni gandal ngal si yanatira hoorema goɗɗo wata ittude ka hoorema e métier ɗen kadi si a jangi a wawide ɗa wawi wonande hoorema gollana hoorema goɗɗo watama yennirde fi muɗum ittata ko ni ka hoore mako ɗum que ça soit ka meɗen toon que ça soit ka yaasi ka leyɗe janane donc aray ka meɗen no ko leydi nin taw fewndo ɗo ko noon ndi fewndori ko woni si ontino ka yaasi haray hiɗa huuli a sikkitoto piiji ɓuuri kono si onti yeeyi ka nder leydi toon tawa yimɓe ɓen ino toon ino wakkili ino gollude jama no avance ude piiji ɓuuri no avance ude aray
on tigi yahugol tongol wakilo piji ko wata sanjude si fo desidi dogugol ngol aray piji din welata fi sanjugol kadi awa ɗo joni haray tigi on haray mi sikki jeune ɓe ɓen tawa ɓe ɓen no faala wadde o domaine ɗo fop haray ɓe nani haray ko min ko honɗum mi mari komi ɓeyditata ɗon kame en kadi sukaɓe ɓen ko honɗum ɓe watta yo ɓe accu ɓe ɓuttina par ce que fi honɗum sa nani wano grève ji no waɗanima ɗuma ko kamɓe par ce que si sukaɓe yaltali si lendin kadi si tawi ɓe ɓuttina lendin ɓe wawata heɓude sifa wano ɗe golle voilà ko ɗum ɗon waray ɗo ɗe rewɗina jama o wattanogoji la andi sattede si ari si probléme ari tawi wona ɗum arani haray ko fof muñi ko gangat ɓe a wakkilo muñoɗa ɗum noon jokka programme ji maɗi ɓe tawno noon si ari bonnereji e ko waytatano noon si ari ko enen ɓuuri ko wona e jurede wona e bonnanede haray jama on koyo ɓurto wattanode ila moƴƴa reno ndaara no nawra gurdam muɗum ɗan e hoore no moƴƴiri kono ɗa andi ala ko ɓuuri ɓuttugum par ce que ko ɓuttugum addata ɗuma newerdeji ɗin fof oui kono woni de voilà kono woni de awa joni haray ko on ɗum marɗon ko hollon ko tawata haray mi landaki on par ce que haray ngari e fen émission on fayda ko ɗum woni en gayni so tawi haray no haray ko mari komi ƴewta ɗo ko weltanagol on ko jonnilan ngol lawol ɗo kadi nomi yewtira ɗi konngudi ko yewtuɗen ɗo aray ɗo mi weltanike on mi weltanike jentiɓe on ɓen e wonɓe en e darde ɓen ɓe kala ka woniri e nder aduna o awa min kadi haray mi weltanike on awa albarka bo on jarama awa on jarama awa hari kaka émission men ɓeydodiral Guinée en ka côté régie to haray ko PDG on haray weltanike ɓe kamɓe ɗo ten ha réalise ɗen émission o haray wassalam